Ki te whakataetai ahurei mō ngā mautere o te Moana Nui a Kiwa, kua tīmata te whakataetai I Wainganui ngā kapa o te reanga tuarua. Ko te whāinga kia ke rātou ki te taumata tuatahi, engari ko te pātai ia, he uaua ke rānei mō ngā kura tamatāne, mō ngā kura tamawahine rānei, kia eke ki taua taumata. Ko Kini Kāriti e nunuru nei. E whakaatu nei te manatāne ki te ahurei mona mautere o te Moana Nui a Kiwa. You know, just boys coming together, we wanted to come on as one and come off as one. You know, we wanted to give it our all, you know, just have fun. Kua oti a rātau te ono wiki e whakarite ana mō tēnei whakataetai. Kei roto rātau I te reana tuarua I tēnei wā, enari ko te reana tuatahi kei te whāia e rātau. Oh no, it was awesome, all the boys were mean. Yeah, we had a real good time and it was real fun, so it was sweet as. Aha koa he whakarata ki ngā wāhine, he pai tonu ki enei te tū tāne noa ki runga atamira. I mean, it's all good because sometimes the girls are a bit of a distraction, so yeah, it's real cool being just boys, you know. He orite anō o te kōrero mō enei kōhine no te kuna o Epsom. It was good because it was just good. It had a good wairua to it. Anō nei ko te whāina kia eke ki te taumata tuatahi. That's all right. We can do it. Hei a pōpō ka tūkona kapa matatau o tēnei whakataetai, ara ko te reana tuatahi. Rāpara tāwhai, te karere.